thong jalen lengpi nang tum lang bom ke Newsfast karbiang long noni likido lake di samanong wan sarthi terang arong sidolo ladak ni tum pi phansi ke bang pulatangte pineng asengkan surhini rain kora phosengkan KYF long Miss KYF anong I kachipalong don abang PM sidolo alang limen lake Pirbi Terangpi non alang lipen ison sonyilam cethan cimong nang alang liko son pensi labang sonong I chipalong don ma alang lipen cethan pon ingna pen Newsfast karbiang long ati mehin pen karbi puhu pen alang lipan archopon alang li hen lo Miss KYF along kachipalong don abang philo aprangsi nali phan kachipachini apornang pilo Kadom kadokawe Newsfast karbi anglong arat kilang adum an phansida me nelimen Pirbi Terangpi lapen neli dobom lake taralangso hemari terangarong lapen neli rong lake disama sarthe terang village lapen ke neli non Charlie bom lake Don Bosco Difu College long neli second semester angdengsi Charlie bom lapen ke neli Pini an Miss KYF kelong ki nili ning charong piklo lapen ning charong par piklo nilipo nilipai demanta ning parong pot lapen sop hemsi phan purial do an pusna meni ning parong pot aning bache theklong pot ni choro par piklo lapen ning arong lo lipo men stamina li chipachini than asonte nilipo amen ke longki terang lapen ke nilipai amen ke simai hipi lapen nilitum korte bange thom do lake nili ke adagwam lo nili pen akleng dolang lake rimbi terang pipu alangli ke non 6 semester si Charlie Bob ne pen Civet College lo Don Bosco College di fulong lapen ke nili bong do nili bong lake pinso so lake New School si Charlie Bob taralang so long class 5 ang dengan lo lapen ke nili tum hemsi bang phodo lapen ke la dolang nili tum hemsi nipinu ne do lapen ke nili tum dorapet sob ni punu ni pinu tum benta ni phi to dolang nili phu bang ke chewoi ka lo lapen ke nili tum family don ke taralang so si det nili tum a family te bok para da do si lano nili chini ang tong la bulo nang litum Miss KYF a title ke haidok pen ko an ning arong la labang so petat stame na pachini don thanil tum than nili Miss KYF Miss Karbi Youth Festival 2025 along kachapa haidon aprangsi anong I chapalong don penining sampiklo lapen ke dolang nili Miss KYF Karbi Youth Festival chot kali niliola Miss Catwalk talata haidon lata subtitle lata haidon ladak matlo ne duita title haidon ekta gela winner title hola bangke engke ekta bangke ni subtitle hola bangke Miss Best Catwalk hola ta haidon lapen ke nili la panang deng nang kili kya themane nili kachpadu ka join ni pot nili kon antong ne nili chapadu piklo nili sacrifice son to do pik nili ko antong ne la so ap akimang son ke pachun ji phan ko antong ne ni sacrifice ko antong ne me ke jang mane chapa kom nili ki thur dab 3 baji thur ji 4 baji thur ji alarm clock bi se set la pena ko tani lilepu side by side la pu nat agol na tani bang che focus la pen aku tani bang pu college na tani bang kwan ne marks ke pawan ji phan kwan antong ni ne mane nili kmang son ke kai tani bang class long edi topper sinang ji pu poi di dila so ma tha poi di kwan dong ne chpadu la pen ke nili ning charong pi galo pan nili phan support ngi pi guidance ngi pi la pen ke nili churu rion elo la si pan se nili chuning ring tu pan se ni phan nili po nili pa ni family do an la pen sop ni supporters ni mentors to man sta mi pan se yang guidun bomon la pen ke nili non miss Assam long direct entry ni long dun lo la pen gi dak miss Assam long sta mi ni participate dun ji pan su se nang support no ni li phan nangli tum support se nang po nangli tum support de dolo pute ni ge nili ning ge thir klong no la pen ke nili nang tum wana pulo nili 500 se support long lo pute nili ge no me ke ban bek po la si pan Dati each ko an lo ini nang li starting ko men tu pen si ke pang cheng lo ko an arta hot pen lo la pen non ko an lo nili ke pang cheng balute each ke
hal sud achuning pen lo ne li pangching 2024 sud pulate ni li ke 18 years pining ke ni 19 years lo hai sud pen se pangching lo ke pang golden jubilee ning kan lo ni sud la ki ching siut pai ni liun edar le stemile ni liun edar pen pen ni disheartened ni epongol bangki ning ke oi ke dolo hede ma jo kai long the men rem bo ke ning oi lo stemi ni li so ning oi per hedi strange manai that ni li bang mane di so ning oi chot ke ning ke oi varet puka levelo lifelong ke hedi failures ke do vek po failures ke lake let me tell you one thing, failure is not just the end of our journey, but failure is the weapons of our success. Lain lo nili mind lo kai dolo failure ke just mane di lake thang takali failure ke lake best teacher thola mane failure en lo mane di personality pa na pa anso se pa me pa la pen ge di ni so failure bante ni embrace o mane di thang the failure nang thang the bo ni next time man ke ni mane pa anso se success wan ji pialo ni le so failure te ni give up be la pen ni sud ki fail po sita mini family tum tang support no thang the nang li non si ke pangcheng lang mati do pik lang po mane di nang ba certain masilong leti ma discourage free leti mane kai ta mane di na support dun pik pa ni ning thir klong ma jo mane di ni li 500 se chupor ithut bom mat undun verlo apen 500 se chupon dun bom pa he nang te puthot ni li nang li phanar jupon thu po je nang nali ke haidun lo pulo tang pulo de na si bang ko an lo la bang so hut ke participate atum ji do ke la bang participate ang bong pen nang li tum top 3 an bang ko amen ko mama locos nang li chini dun ma chini dun nili tum pining bang ke 50 Pirbi Youth Festival long Miss KYF long participate dun polote 16 John dak do 16 John pen 16 John ang bong pen pen audition dole hai audition long pen la so pen 16 John le inge la 16 John pen pata mani sopta thek bukali sopta intelligent pick smart pick thek mani soptum ta experience to myself experience to mani ala jet KYF long pen ta direct entry tum CBC ga mai tidi mani experience ri tung inut bhaini dolo hai la an experience ke ongang bong pen nang le sop so ka phiri la so na be mane nili pen experience tum siki ong long hala tuma thengno nili rem tun thok ji ba hai hide ta thek la puson nang ningi ma thadoma nili bangke chek me to nili bangke ajan ma no bang tuman ke mane ni thengnu bangke pudam ne pe mane ho tuman ke ni competition bata chitin le stemini competition pu chitin bisrami ni mind no kai positive mindset chido ver pa di nili bangke ajan no bang thek ori no bustame nili ne best effort to people ajat stame monla ke arnam herjumi dolo pulate la pen nili chipaduk mane kon ma sacrifice nili kon ma por ke chipi lan lo pulate nili ke longji pu nili ke mane di believe dolo mane son akha hai mane me thang bane jong sinang chipaduk lo pate ajat pen stame longji mane jong si chipaduk lo pulate hutuma chipaduk o hai chipaduk de pu kali hai la pen dak top 16 pen ta ani tum dak final round ke la 18 arni le 18 February dak Samsung Sing T stage long la dak ta di sob tum ta RGM pick sob tum ta hai strami nili ku pilo hala tum ben difference chat palate athing mane ni ke mane ni always hedi moral values ke ni long chibi like ethics principles like kindness like righteousness ni kaita la follow la path di follower la pen ke ni li di hosud ar hut pen ta competition ang bong hota competition bukela final so pukali mati di hala kitchen grooming session pen mati husud pen stame di nili methang pane kai ta di discipline chibi ver labang lamaning ji patamani ning ji dun tapte mani ingne pa ang pa ung e mani du nili eson ke ni kapre ka career te choose me bon stami ni modeling ke choose ke lage eson bang ke ni decide pa ka ni mind long pen hedi ni song ko pen stami di nili dak taralang so sigi do domati di ne song ko pen stami dak di samai bang ke nili nani vacation hoda son si bang hai la pen ke ni taralang so long mane di la festival lang li po tholo pate grooming session do domati Samsung Sing T stage long meaning do lang ni songko ko niti pentame ni jp pentame mane di juidam dam pade amat arni sibang ni theklong lok lo grooming session dolo amat bolo bal hay ko jang tum bela sut ki ni ta bi pikla
ko ni class 5 ni 4 ni an chot lang bon hom inge ni bang thayong long lo mane tu mang dia heal the kang tui hen ke ni bang ye lan gi heal the nam ni pilang sot ke ni life long pen thai ang pe ni dress ki mi ta mane do e long ke tu mang dress ki mi a chon to ding lab lab lo heal pen amani bang thedi thego long me di inspired un it lo wa vok te ke lang me ku son lo lo ni ta mu thilo pati ni chi pa man vek jim mis KYF ke lo thalang ni chi pa thilang pya lo ni bang la so amai ne di ni bang chi set da ya lo amat ko ne a years pen a phit bang ke ni li bang ke ko ne years pen la so apod hai di ni chi review tholo unia prang honi mind la support che set pod ni non ke ni no ni ata nang playing lo ke no ni buji thek lo no ni education do lo non ke ni confidence bang lo la sini non chi bor inang po chi pangcheng nang po mani bang di la support athe mane modeling te son ben ke di matru em hanga chi paklang rg chi paklang bu phan gali modeling ke la ke son ke mane di muni tuman mane lam kon ma kening je muni tuman inspire thek ajat inge di nening hang o mane di muni tuman di mane pabuji nang pian mane ko son popo kaita mane lason hai mane muni tuman ta nomalom ke peni omati mane hedi nu mane kai nu sik ong nomalom kai ke lasini bang ke son pen ke o positive mindset donang po pelon ke la pen ke ni muni tuman mane di maman nonon ke ni la pana level li dun lo akotani ba an so si muni mane arta ki kom tumhan non malom osmar tuman mane non malom arta chichi tum sita me jutab ji phru mane chotab ji phru mane apai pu tuman jama tha the mane ki juinang po biat hai matru tumange chichini ke life ke la panchalo ki juinang po pana career ke velo inke apai po tumda jong si por idun de pleta smart mange mane di give up de sonang naklok jui rong po la pen la sini bang ke di hala tumante di ni de mane di encourage pidung tung la pen ke chibuji non pian nang tum di nang uniqueness the di embrace no nang tum di akikom chuma thari mane nang tum hen lo mane di chuma thanam po ni hen lo leaders ni hen lo ni kai long pen ke mane ni si ala so a career ke ni si pamol lang po pa fill up nang po mane akhi me ans se positive vibrant mane lifelong pa donang po mi thai chbor inam po lan se mi thai chbor e si lan si wangji laben ke kicheng go ke ni ta mane di ni hard work hut bang ke mayak tum dang chini ne thai akote ni ge hard work ko ta chapaklang o e ke ni ge mane honglong ke ni bang ge mane di normal person son se ni pulo mane any normal person mane a lifelong pan chama thau easy nang tinji stamini arlu ki to he di mane di ni mind ke rest masi rest availability restless to every day da mane di make ki jante ni to ke do so jo mane make jang ni po gele di adap thoda nang po la chi prepare nang po wa ne di ekdom di mane chi bor e o yelo ti ne di la sini me thang ban chi proud chi feel big mane di ne mani ning charong lo ni mane ne lo Pirbi Terangpi la pan mane chapadu ko podi mi thai chi proud chi feel big la pen ge ni neli modeling a career ki choose pata athe mane la modeling ke ison pen ge dia a character pane mol po la di mane la ison modeling pata ison ki discipline lo mane di moral values haita nang than pon lo dak pen ke ako modeling pa rg chi paklang chot fish ke sur pen ni discipline chi maintain o ni mithang phan concentration chi a level hedi kai ta chi pa do ver me di ke ni le asu lo hon pen ta la dak bang 3 round do bon 3 round do lo la first round hon pang ke sub 16 participant in the introduction chi period lo do at lo ke la 16 participant pen la second sequence hota dak sob to der le de ke la second round ang deng hot ben lo elimination round do lo elimination round hot pen la dak pen out of 16 get 10% ver lo ke pon hai so bangta ne do don lo anke la pen ke la 60 la second round lo mati third round hot bang ke la final round lo la dak pen 5% lo la 5% long pen ta sob ta anong ilong lo mane ni bang winner la hai guess first runner sa bang ke ni bang ta men chitini thu dar lo alangli men ke hun Caroline TP one laben ke second runner sa bang ke
hun mili terangpi bukan nili chini ting me nili bangke puda metlo pati nili ke ban jipi cumanai vere thek pata theu nili edi bisikoi ninghang bangi ninuvetsi mane edi ninuvetsi dogang tung mane family dunang pa este me hot pen time spend he loan time spend edi loan pate ison pen ke mi thang pan review melo kon mana ke thek the mane la su edi mi thang chi buji ban bom la sedi ni bangke di bangman bisikoi ke depend repo ni mi thang ban sa kap ajara kam de di ni mi thang cheklem edi la si lan lo ni 16 jon angbong pentan ni pa an chi pa hai don peke lam su gali lo athe mane kwani bangtum da kwani chipa du effort chi pick mane di bangtum ta english ke thek english ta jumi pick karbila mane je ta jumi pick mane di confidence do pick inke son hello nili bang chipa undun lo la pen ke ningarong pick lo talo mane ajat nili di juta jui patagali nili juita jui mane inke ni social media long ta active mane di na hok long tane bangke di kama thai di 100% si pillar ji pupai di ka chapadu ka son mai chapadu pick mane di ka chapa long ji pan ke di ni men panzo se akang tu long ji pon ji pan di chapadu lapen ke nili pungtung la non la ni title lot gali la ke asap suber alam lang ladak Karbiang long chot lang lapen pa ansu si Karbiang long pen apar lapen la international long anta represent dun jipan ke nining la eson ni dreams lo lapen gila so dreams mani non ku ke local level pen ni li chipaduk pan bom lo lapen e pansu si ni chipaduk pan bom po lapen nong me ge ban jipan ta ni li po ni li pai ni family du an sop ni jir po ni jir pi tuman banta ni aning pa thek long po ni li chipalong ji lapen nangli tum jong si ni pan trust do believe do jong se nangli tum ni phan support dun ver kai ta nang kai dun ver ki me long nang pari nang pa than dun mane ki me la nang than dun ver pen nang chipa du nang chibor I dun pen protein ni li arni siman ke pa an so se akang tui anong I ni chipa long pon po sipan lo char parla la pen nili nang kar ri dolang nali la ke charlie pen la pusa la po modeling a hin nali koson si ke manage un lo la he la pu modeling a hin pen la pu ka charlie hin tani me manage pick mane di la pu lo charlie na ta hin da ni ning adi ni hang pick ni sangko pen ta la pen gim pu modeling a hin ta la eso ni dreams lo mane ni pu lo charlie ta la bang ni compulsory la bang ko education si do vek ni pu education ave pute la pu modeling a hin ke thang ta ve modeling ke la pu la ta ison ke smartness mane ako ta talent duni hala mane di lapu education te son pen gedi a personality pan di mol po pura di munit pan he son mane ke pa mi sen kosan la po kosan la mane di ekdom mane a phulong ta me son he mane patient bi po mane devotion mane la mane kan ma ke paduk jipan anong me ke man jipan la son di education te son ben me piglo asini education ta mane di la puta focus pick ako ta pu modeling na tini focus pick kai ta mane di nili lupu la class pen tam at ajot at class ke nili adap 8:30 में दम po 1:30 bang elo perte nili sang po ajot po nili phone che ber po la phone ke che ber bata ni video ke lang bata di unnecessary ni lang tapte ni video ke lang bata ke lang bolote ni la bisi koi ke ni motivational video se lang la pen ke nili ajat han an letun bom besan ni dunglong phone chi bibon kokpo pu motivational video mane english speaking skills hypot se meni chi bipon kokpo pu arjupon bom pon kini bang buji pon bom po life lesson long pon bom ni bang ke kai te di ison vera kam besami oni le pu hanan tun bom stami la puni jongsi la swan ni motivational video haile arjupon bom te ni puda double kam klem long pon ni bang mission po mani di asab the time pa waste ma se di bang tung te mane la ben ke di ni bang ke lapu heavenly rock pute unlock pasta me di ison ma tini ni ka exercise ba claim ne ba mani di exercise ke claim te son pen me pika the mane lage na mine di pura de bam na pa fresh o pom na pa healthy o pom mission la exercise ta ko te exercise ka li da do mati la pen exercise claim that puta ni li di aju ke la megjang je aprang di ko ni 10 minutes 15 minutes pa ne ba alarm chibikok po la di meditation da kurila ate mane meditation ka kuri lage son me pick labe na mind pane the peace o po poise o po mane me pick
mani la di concentration level the di na bhai opola meditation kuri lo puthe inke la pen adap ki thur dalo adap un ane ni thur tum te ajole mek jang der bise medi adap ki thur bang ke di ni thur da opola adap thur lo puthe la pen first adap thur adap his mini ke first ke nining ke do change ke arnam chardom la mane asap su silent hedi arnam phan piniarni pot ni phan arni ki menang ki pi pot choro lo ajat lo po arnam phan mane thanks hai mane hai chipila son lo ne life lo son se manage pom lo kalang no elitum madus tami lahai ba ke claim jikinang sot la pen imi thang health thanda chama thanang ji lapu nang pachini dona ason si dili pu thotang kar rugang tung apulo nang li ke play modeling pen kapre tami nang li choose un bonds tami nang li pipot si pon lang ekdom edi ba side by side puta lunda arjupon bom lang mani di multitasking thwe ne thke diklam piklo mane asa practice piklo mani a free time ba mase bi belo la son lo ne bangke hodak pen miss lo majong lo haidet pen a phi inkela det pen ke nelidak miss ke vai from pining sengkan long ne bang nang dun lo participate dun lo la pen ge exciting pic mani men tu si miss ke vai ta ke do thu po ma bo bai di miss ma de di cho text lo tu miss comment tu lo miss ke vai do po ke ho bo tu mang de di ho tu mang ta thalang bu se sa an lo thalai announce po banan he mani ni ba sa arju kong pati lan se di tu man sa anu pa so jo an po ne bang se ni bang exciting thu an lo te ko ta ni ma thang di believe to do koklo mane pinning to ka ajat pen non ni long texture ni dung texture ar so donun sita me onal intelligent dos na me ni phan mang nang lead masen e po ni mind to set that lo la pen ni mind je set ta di arnam ban kai ta di chodom ver mane chuning river mane hirjui chu hang ver mane arnam ni nilong do ya ready lason mai di nili dak miss KYF 2025 lo an ke ni bang ki ching si anong e chi phai polo ni ninga rong piklo ni ninga la so na reaction bang ko son lo miss Pirbi winner pu nili ke chi ni lo mane di ni sai bo but mane di over confident do koklo over confident do nang ni pala bad habit le stamina ba so ni ba over confident do koklo thmane ni jirpi sop to man de di nam pu po ni class pe ni mentors ni po ni pai do man mane di na sai po bia mane so ni confident kuson dong ni mani confidence men bang da ya loti mani di enke ni bang ge flu pen dam lo enke jo haidat lo inge ni ngarong thong e di mang ma lo bi san lo ti ada phe ni mang lo mani ni mang ma nut phal lo ti khar ju e mani di ni ngarong thu ong bo ma lo family rock pen da mek jang ta tek the pen lo ti so ar ni tu ke la lo ni ngarong pik lo son lo lang dia mi thang experience bus tami nang chathan loili tum afan tami la pen ni lengkar jugang nu family pen support bang son la bang family pen hai support ke family pen han lo ke ching mane do pick family pen support pick mane di nili miss ke vai from participate du ning hang o po mai di ni poni pai dum de di na support un pick mane dunon per hai mane nang nong mi wa non ni tumara men empathy klong on mane nong mi wan onol pan so se family long ta per hai akuta puda met lo pati ni tum ni ke terang pi mati di ni tum terang along bang ke la an nong me ke wan pa an pu ga ve pilang ni lin lo first time lo bon lesson miss ke vai lesson peasant long pen ni ka chipa un dun ke apen la tum support pick mane di 500 cc nang tum di career long son mane na support no do not pe ja mane nang le do not chbor I do not chpai do not mane sone encouragement nang pidun pi yaloti inke jong se family tum ben le 500 se courage mane 500 se encouragement inspired un ver pute ilige thap ko pisinang la family pen kare encouragement nang pidun ver lo pute emi thange automatic lo wang that boy di la so encouragement ke long a join ni la so inspire hope nang ki pi a join ni sini ke pinian ke jo miss ke wife ke long lo pod ni churu ta un ilo ne pa ni put mane churu vek nang po akote ni family tum da na support dun na support no ang pen ki nijir po tum da lo mane di aning nang rong dum pi nijir po tum te o buya re mane di hello tu mang de di proud to feel pick nearly college time lo mati 20 year ni pen class khuli lo mati di 20 year ni pen college ki dam mot ke di nijir po tum ta ki proud ki feel rinti ti hai mane lehlo nijir pi pyar hai bo lehliyo nijir pi ni tu ke miss ke vai fajir pi bo vai ni aninga rong pick lo ti mane ki choge do ta mane ki dam ta proud
feel pik lo tila tum te hai inge ni bangta ni ninga rong lo ang pen ye di ne college institution la principal teachers sok tuman de di aninga rong pik mane tum yang ke proud feel pik mai di ni panta nong mi mane son momentu la hai mafla hai na nang churulang ni li panta da college kle bang thom do lo ke pinu punu tum do lo la hai atum pen kachirap chitu pen si lang ta lai ka chipo undun le ha ni ka rong pen si thang kamatha so na ve pin pen si lang ta chipo undun der lo la si ni rong pik lo kalang di nili tum stami la daki bang pen stami theklong lo penang an rong asor tum stami ani rong pik son theklong la pen ki nili ki puji ba kining je ni kining je ji alamang pulo je penang anatum apia putum mane support dun de ba aning ke hang son long kroi dun de la puson tum siki ong penang an tum ke la silabang so apu thak nang li pilo puji labang ke hok lo usomara tum pa Charlie yalang pulute apia pula du wok pusitami usomar nang Charlie pidu nai la penaku un anke kabor idon bang don nang support po bang kai ta do vek nang po 99% support nang po 1% bang ke akahinu dam joina po banta ma thanang po stami support bang ke kimisen kam bang ke un anke paklem ye pansi bor idon nang po apia potum asipini nelitum la sona halong la sona pornang ke tanglok po itame labang ke arna makang hon pena joini lo asimo nilitum hember hem thak mate lin nilitum yirpi po asumar punamane karbiang long adang apia potum sita mela son ilitum amumar tum phan ke papur hi dunji mate ke lanso se ke pathek dungi phan ke raki ke chopen chenglok raki ke chobang irinang po la pen la raki ke cho made la he drugs tang hor tang opinia kai no ar hormuan jua khela la hai bang ke idik de nang po la hai bang ke war phitsi ka Charlie phan development phan si ilituma bang ke karbio somara tuma phan niliela so pini nili hem pen la so Mrs. Piglo to churu lo alang li tum phan stami nili tum ma jok stami ninga rong pik lo alang li KYF pen miss KYF a title kiwan bangke nili tum stami ningching sampik lo ninga rong pik lo lasila puson thak thak si alang li tum la ansa si bor ipon po stami ami thang pen stami ang pachini dun lo lasi pini bang nili tum Newsfast karbiang lo hin pen lan san paklang thik chot po do mi thak me kadok bi phanta kardam